Sir, yang gitu sir, ini gitu sir. PSF Faimani Kop Bumangka Headlines Tripura ni Bubagra ba eba owners ko Pranab Sarkar Bangladesh ni fake voter ID tai ani birth certificate no tuyoi je oro ungko khaja tamna ni bono bini je Headlines Tripura National lo awa awai khai tongka abo kun check khalai jagya jasai khalai jagya ebong ani bo kun comments na hayawino borok abono ungko khaja ang obono tini aboni biruddhe no tini oro phai case khalai peka karon abo sampurno fake ebong boa ebong tatal amti khai shudu kaya bo darabahik babe abo bo abono awai khai tongka one by one abo bo sui bibona news ko khai tongka ebong ano giraftar ma khainai abo hini bo saka eka kai aboni babino ang tini oro aini asroi nanan ko aini abo robai khlainani babe tini oro ang file thebe kata Nona bo dishonai bo amake target naman abor nai di ang Khoroksa ST বিধানসভা ni ekjon tribal ekjon MLA ekai ani biruddhe bo amti khaimani karon ani simia onnonno gobangma মন্ত্রী MP ba gobangma rajnotik netarongni biruddhe bo fake amti ID card nokhorjak কিন্তু borni abonokhe bo publish khaya শুধু ST ang MLA hisabe obosimi bo publish khayo tangge karon bini bukhawo nini ani mane communal manusikota tongmani bagino bom to khaikana nang wansugo aboni bagin ang ST atrocity ego ang tini case file khaikata oina no kobo jeta raida tongmani tamtam raida te bini ko khaiman abo ang khaikata abo naine di bo Tripura ni mane Agartala press club ni bo president ebong press club of India ni bo member এবং সিনিয়র অরনি সাংবাদিকতা দীর্ঘদিন সংবাদ খাই থাকা কিন্তু অবন বাহাইকে বমতে খাইয়ে অবন যে খরকে টার্গেট খাইয়ে যে বসে খাই সিতরা খাই নিউজ আওয়াই খাইকা কমত আনি সম্মানী ব্যাপার না কমত আংনে আইনি আশ্রয় বিনি বিরুদ্ধে মানানাই ন আবনি বাগিন আং তিনি অর ফাইয়ে কেস খালাই থাকা তাবো আবো তদন্ত নাই তদন্ত খাইনে তো বড় আইডি কার্ড মা কাবর আনি ফেক বার্থ সার্টিফিকেট মাখা abo tabo tozantoni madhyame nokhor nai tabo khaina nungthon abo naina khaina aini lorai abo khai thanai kok sai ang boro be kono kok sana provision kore abo dorkar ba kore abo ang salai lata